Atukonokin na Atumunak ana ngesa jeikina laro na ekanisa lo St. John olua aparita na mukaga idom olomuntosi achoksonu ukagwara kadungulu kamod pingre kidetok labor apapai agole toror olua kacheda empilo pingre Fred Opolot ngesa bala ebe epatana aigang itungalu ejasi ogurupunu obuelipi Atumunak achamuno aimor kikino sote aitegari Igurupun lu Aipit akokoreka akine anua pol. Etuli kitingo. Konye mamga sei ikurobale. Ara Anglican, ara PhD, ara other sex. Mame takunga ikona hii. I say ikurobale. So let us join efforts, the church, and you nebe siko kinoni, Aipit, ejasi grupu letenge arite grupu mbali kanyape, obuka lo. Ya sangor lo kile dok, tegar ngo kila kile, ya si sapa Atumunak ni, tegar ngo kila Aipit akokore. So ya sa lupo, ke kanisa ni jas kila lupo kono biya kankena. Why shouldn't we come together as youth so that we organize it ourselves, we farm, we look after animals, we look after chicken. And we be serious. Eja ngonda Stephen Ochiene chairperson la Kumoitu Youth Poultry Keeping Group ngeso buelepe MP Opolot ayatakina tukotokeche na Atumunak akokora ichenu teso. Atumunak weje asinya kiere. Atumunak tuzo gurupu. Abe. Patana kini wakingare nokola apunere mobilizing oni ajazo gurupu. Doteni. Eja papa. Ayi liba koze. Papa dite namba la kukore lijasiya so. Ikore nenda iche koto Atumunak kwa penat Samuel Oloboi chairman la Atumunak olua Robert Engole lo pingre ka Grace Amongin kesineri tos. Todiar ngakai alama noi ne polo noi Atumunak idia una choksine ngarni kitingo choksine olua depondo Atumunak wipu noi abnera choksi kaswa chambu ngobone bera alama ka neja eja kadide kaya una Atumunak. Atumunak kera ngun kera jokte laite ay dum sa choreta saka Atumunak ma chero men part lemu lakini sada Atumunak ken pares so atukono kinina anakiso apedore reun Atumunak ale kuenya kuna jaunto mukansa ido na bongo na Atumunak ale kuito mukansa ajaoneja na kinira la joka nto mochalo elo si wasdalo atube banju bonebe adishar bereke skopani jiye kara Atumunak nara chamda Atumunak ajaunto mukansa ngole ale namba lo kopane jaine itodiki yobonebe autola subana chamun anya kuna Atumunak ajaunto mukansa arai bore ne ay alama Atumunak chamun ay jana kinila suban atidi ko nare na asilo mama ay achoksina mama ego ikini dai ido awani nebe eminasi Atumunak atukono kintu ikoto ay litakina Atumunak isirenye dekeke ida yatakisi aswamu kwa ngen ida kimata John Michael omonginilo achoksa na olua kanisa lo St. John ngesa bala ebe ikora Atumunak achamuno aitogo gongo aswamna ekanisa kape kolo yakto la subani kiyakia kesi lolo Atumunak lo ebe itai kamera swamungin alosina na iboisho alimonoki Nigeria ayawu ni chelu mame jasto mo kanisa aina kina yon aina kina gogong teremore nenete akirongun kape kolo eswama Yesu eda unali monoki Nigeria elo style eda utai elo sebo kesa ilong anwa ile pashantu kagogong na kirono ngaren terebo eke kanisa Anuka TV East Patrick Odongo Kosere District.